Siapa soman, pajumpa usia kita bani acara pamala suhur. Bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimai boge hita hatane Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoy na pasing. Ham ale Tuhan, hatamudo na gabi haguguhon, pakon haguluhon benami. Halaniay persahap kon hamah nami Tuhan, dumasirsir hanami manjalohon ham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal. Namar judul Persaya Malah. Maranjolan bani hatani Tuhan. Natar surat bani Lukas bindu pitu ayat sadadas hubani ayat 10. Janah nats nagabi pusat permenunganta ay mahumbani ayat siyah nama katahon. Huhatahon ma bani nasyam. Gari bani halak Israel, singdong jupah ahu haporsayaon nasanon. Kita ganupan na hinargan ni Tuhan ta. Boydo hita persaya hubani halak na legyan. Agepe lape itanday hita iya. Tapi boydo homa maul tumang hita persaya hubani halak na doma itanday hita. Aneh tene. Tapi sonay mana masa. Persaya do halak pasipan kon duit ni bani halak naso itanda namar horja ibeng. Agepe lang ibotok hita na isipan irumah ni do duit ay. Ambilan ta sadarion patorangkon pasal ahado na isobut persaya. Sa halak tentara maka persayahon nasib ni juak-juak ni naburitan hubani Jesus. Adugat ni namasa. Tentara ay mahalak Rom. Namarmusuhan pakon halak Yahudi. Jesus sendiri ay mahalak Yahudi. Janah do maboy pastikon hita marseberangan do si dia. Do muhujay so naka maboy masa, iha persayahon nasib ni juak-juak ni ay, janah iyon dos kon hubani musuh. Hata ni Jesus ma nagabi balos bani sukun-sukun ay. Ihatahon Jesus do, bahasa persaya do tentara ay bani. Jupah do ha persaya nasitong bani. Janah persaya do iya, malum do juak-juak ni ay ibayin Jesus. Gari bani halak Israel pe, lang adong ha persayaon na songon-on. Panorang ni mahumahubata, manruji-ruji pasal dirita, ha persayaon ta, apa keyakinanta, hubani Tuhan ta Jesus Kristus. Terlebih itongah-tongah ni situasi na buruk. Tetap ope hita persaya bani holong apa panramotion ni Tuhan in. Bersido hurta pasal ay atap halani adong do surat-surata. Songon tentara nama kop-kop juak-juak ni ay sunay mahumanamin haporsayon ta. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Nadoma patakaskon itong-atongah nami pasal hina perlu ni hanami marhapersayaon na sitong ilobe-lobe mo. Ajari hama nami Tuhan. Ase tetap hanami bani na mandalani guluh nami riap pakon ham. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, sunay ma renungan bata sadarion, ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita ma hubani hasamanta. Ay marhitehon ni ay, dumadihut hita manukoli horja pekabaran Injil riap pakon YKB.
Tuhan ta Yesus Kristus ma na mamasu-masu hita ganoban. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.